laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. joni on si tawi en taskike oɗo zaman mo wonde nge muɗum hande yimɓe ɓurɓe ɗuurude ɓen ko yimɓe ɓe tawata ko lundiɓe ne laaɗon alayhi salatu wassalam, tawale ko yimɓe nodditiɓe wonde ko ɓe julɓe, yimɓe nodditiɓe wonde hiɓe jaɓi muhammad alayhi salatu wassalamu ko nelaɗo maɓɓe on, ko annabajo maɓɓe on. kono si a ndaariɓe ka sengo diina a taway kamɓe e nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe luutodiri ka diina. woɓɓe maɓɓe suɓi jokkugol alyahudu kañumma e nasara, woɓɓe e maɓɓe suɓi jokkugol weli e foti ko wonki muɗum ki woni e cuɗanɗe ɗum kon, woɓɓe e maɓɓe suɓi ndaarugol kala ko tawata ko haldi fotti ko bolonda wallini ko ɗum yaadi e deftere allahu de walla luutoniri, yaadi e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam walla luutoniri, ɓe hippi e hoore ɗum ɗon ɓe wi ko ɗum ɗon woni ko ɓe jokkata. woɓɓe ko kadi ndaari kala ko tawata pellet karamo ko maɓɓe wowlaniɓe fotino yaadi e deftere allahu nden, fotino yaadi e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam walla no lundi ɗiɗo ɗiɗi, kamɓe kadi ɓe hippi e ɗum ɗo. ko ɗum ɗon woni tanaji ɗi tawata ko ɗi wuruɗen e muɗum ɗin hannde. yimɓe ɓe tawata pellet ko ɓe andanɗa hoore maɗa laawol ngol ɓe jokkingol ko haalisu sirati nabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, bimana ko laawol nelaɗo alayhi salatu wassalamu laaɓugol ngol. hande ɗum ɗon ko yimɓe ɓe tawata ko fanɗuɓe e nodditiɓe ɓen ka julɓe, yimɓe ɓe tawata hiɓe fanɗi hattirde fanɗugol ka julɓe. tawi noon en ala peewal hay e gootal siwana si en ñentini nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. waɗi allahu azza wa jalla o ɓanginani en nelaɗo alayhi salatu wassalamu o waɗiɓe ka hoore peewal. kanko allahu tabaraka wa taala o ɓanginani e wonde ko ɓe noddata faade e muɗum kon ko ɗum woni peewal ngal. o ɓanginani en kadi kanko allahu tabaraka wa taala wonde kala neɗɗanke mo tawata ko feewowo ko be kanko neɗɗo on o ñentina nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. dare moƴƴa allahu azza wa jalla o wi en ka qur'anare makko teddune: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha walyawma al akhira wa dhakara allaha kathira. kanko allahu azza wa jalla o holli en wonde si tawi hawri hiɗen faala almami, hiɗen faala ñentinteɗo, hiɗen faala ɗofteteɗo, hiɗen faala ñembeteɗo, o wi ka diina meɗen ɗo ɗum laatani kenge nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ɗum noon ko hombo jaɓata ɗum ko kala neɗɗo mo tawata pellet, ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko wonɗo ɗaɓɓude ka o fottoye e allahu tabaraka wa taala yawma alqiyama, tawa ko fottande nafayde mo kanko neɗɗo on, hara ko fottande nde kanko neɗɗo on o weltoyto e muɗum, hara o wirtotako e mum. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kanko allahu o wi en wonde in tuti'uhu tahtadu. si tawi hawri on ɗoftike muhammad alayhi salatu wassalam ko pellet on feeway. mana muɗum si tawi hawri en jokkiɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko halda e sikke e wonay e ngol ɗo laawol ngol tawata ko feewugol yahay ngolngol haa ka aljanna. kanko jomi meɗen tabaraka wa taala o ɓangini wonde kala ɗoftiɗo muhammad alayhi salatu wassalam haray ko kanko allahu on tigi ɗofti. allahu jalla wa ala wi: man yutai rasula faqad ataa allah. o wi kala neɗɗo ɗoftiɗo muhammad alayhi salatu wassalamu nelaɗo amen on, haray ko pellet gomɗi on ɗon neɗɗo ɗoftike allahu azza wa jalla. ko waɗi ko allahu on neli ɓe. kono hande enen jama on no suɓi wonde kaɗo diina nelaɗo alayhi salatu wassalam jogitagol ka no ɓe jogitorno noon kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen wona e ɗum ɗon no ɓe wonirno noon. yimɓe ɓen no suɓi wonde hande ko hunde nde tawata nde wawata gasude. aduna on ko aduna mo tawata o yaaji. yimɓe ɓen ko yimɓe ɓe tawata ɓe hettike. ɗum ɗo ko suɓande nde tawata ɓurɓe ɗuɗude yimɓe ɓen no suɓi ɗum, tawi ko suɓande nde tawata nde nafata hay e gooto. allahu tabaraka wa taala diina ka o neliri ɓe kan ko diina ka o suɓi kay yo o rewire kanko subhanahu wa taala ha dargal ngal daro. se ndaari yimɓe buy hande kamɓe ko yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ɓe ɗeftay woni fiyakuji diina kamɓe eɓɓa e aduna maɓɓe on.
kala ko ɓe ndaari ɓe tawi hi waaway yahdude hara goɗɗo aybinaali ɓe, waaway yahdude hara goɗɗo taƴaaki ɓe, waaway yahdude tawa goɗɗo wikkaaki ɓe, ɓe jaɓa ɗum ɗon. amma ko tawata kon hiɓe anndi ɗum ɗon si ɓe memmini jama on wikkoto ɓe, jama on jalkitay ɓe, jama on taƴoto ɓe, ɗin ɗon piiji ɓe wallinaɗi ɓe inna hannde ka wonɗen e oɗo karnu ɗiɗo ko piiji ɗi tawata ɗi wawata gasude. ɓe waɗiɗo ko piiji ɗi tawata ɗi wawata gasude. joni noon enen si tawi hawri ko non woni ko suɓorɗen kaaɗo diina allahu tabaraka wa ta'ala, haray ɗum ko nandindinagol e alyahud kañum mayan nasara. yimɓe ɓe tawata kamɓe defte ɗi allahu tabaraka wa ta'ala tippinnoɗen e maɓɓe, ɓe ndaaray e majje ko tawata konko ko ɓe faami yaaday e zamanu maɓɓe on, ɓe tabintina ɗum ɗon kala ko ɓe tañƴini yaadata e zamanu maɓɓe on e faamu maɓɓe kamɓe, ɗin ɗon piiji ɓe wallinira ɗi ɓaawo, ɓe jaɓa yoga e deftere nden, ɓe sela yoga e mayre. enen kadi sen ndaari e oɗo zaman en tawa julɓe hewɓe kono way hannde. ko waɗi si tawi qur'anare nden fontaama innama ko woni e mayre koye yo ndaare julɓe ɓe tawata ɓen ko nodditiiɓe ka islamu, wonɓe gollitirde ɓen ɗum no haaniri. sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam fontaama yo ndaare e nodditiiɓe ɓen ka islamu ko homɓe woni gollitirde ɗum ɗon no haaniri. ɗon no ko hunde nde fottanɗen fanɗay wonɓe wadde ɗum, fanday wonɓe wadde ɗum. ko pelletle hay e gooto e meɗen sikkitaaki wonde malore meɗen nden fof ko jogitagol ɗum ɗon no ardi noon no nelaɗo alayhi salatu wassalamu holliri noon ko ɗon woni laawol meɗen peewal ngal. allahu tabaraka wa ta'ala o holli en wonde ñentinirgal meɗen moƴƴungal ngal, ɗum ko e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. si innama noon ñentingol ɓe kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, wara cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe makiri noon rahimahullah, ɓe maki fi innama atta'assi binnabiyi sallllahu alayhi wa sallam ko fi'lu ma fa'alahu kama fa'alahu wa li ajli annahu fa'ala. ɓe ɗiɗo piiji ɗi tabita. goo ko waɗugol kamɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalamu ko ɓe waɗi kon, tawa an neɗɗanke on e kaaɗo diina allahu tabaraka wa ta'ala a diininorta siwana ko ɓe diininori kon. ɗiɗo piiji ɗi tawata ko ɗi jama on sinci, piiji ɗi tawata jama on haldi fotti ɓe ukkiye kaaɗo diina, ko tawata nelaɗo allahu on jalla wa ala yottinaali ɗum, sahabaɓe maɓɓe ɓe rewiraali ɗum allahu tabaraka wa ta'ala, hay si tawi hawri yimɓe leydi moɗon ndin fof haldi fotti ɗum ɗon kadi koko allahu rewirte, walla hay si tawi hawri bolonda moɗon o fof haldi fotti ɗum kadi koko allahu rewirte, madama nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe rewiraali ɗum allahu azza wa jalla, a rewirtamo ɗum ɗon. ɗum woni fi'lu ma fa'alahu. ndaara ka diina allah tabaraka wa ta'ala tawa ko eɓɓotoɗa ko e nelaɗon alayhi salatu wassalam kama fa'alahu, tawa kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu no ɓe warri noon kadi ko non warrata, a waylata noone no ɓe warri noon. si goɗɗo ari wi'ima hihi ɓe waɗi kono ni kadi no warre, madama kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu no ɓe warri noon no windi, ɗaɓɓitu no ɓe warri noon rewra e ngol ɗon laawol warra noon. wa li ajli annahu fa'ala, tawa ala waɗirde kadi fiitunɗa faala wadde, ma fi a yii yimɓe no wadde, ma fiiɗa faala yo jama o wi'u kaari no kelɗi, tawa ko wonna warrude ko sabu nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe waɗi. ɗiɗo piiji tati siɗi timmi e ibnu adama, haray o woni ñentinɗo nelaɗon alayhi salatu wassalamu hattirde ñentingol. ɗum woni fi'lu ma fa'alahu, waɗugol ko ɓe waɗi kon a memata ka diina ko ɓe waɗaali, hay si aduna on fof coobi ɗum ɓe labini. kama fa'alahu wano ɓe warri noon, si tawi goɗɗo go ari wi'ima wonde a nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe wanno hunde kaari dey, kono na noon ni ɓe warri ndi kadi noon no wawa gasude, haray ɗaɓɓituno kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe warri no warra noon. tammum ɗum wali ajli annahu fa'ala, tawa a warrali siwana sabu tawde kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗi. ko ɗum ɗo wiyete haqiqatu ta'assi binnabiyi sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗum jomi meɗen tabaraka wa ta'ala wi e aya goo wonde la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi, ko onon yo yimɓe gomɗinɓe wata o wonu yeeso allahu tabaraka wa ta'ala e yeeso nelaɗo makko alayhi salatu wassalam.
mana muɗum wata o wonu yeeso deftere allahu tabaraka wa taala nden wono yeeso sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam tawa ko qur'ana on e sunna on ñentinta o wona onon ñentinta qur'ana e sunna si tawi goɗɗo waɗi qur'ana e sunna ko kañum ñentintamo kanko neɗɗo o unoto o halko amma kala neɗɗo ñentinɗo qur'ana e sunna bila shakkin wala raybin o feeway kanko neɗɗo o hisa kono si tawi o detti qur'ana e sunna o waɗi ɓaawo makko kanko neɗɗanke on o wi wonde ko ɗiɗo woni ko ñentintamo na kanko ñentintamo o ɗaɓɓani hoore makko laawol goo sikke ala ngol ɗon laawol makko ko laawol cheytane yankewol si goɗɗo on mbi qur'ana o ɗurike sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam o wi o settanay hoore makko laawol walla o jokkay laawol fettangol lundingol ɗin ɗon piiji ɗiɗi kanko neɗɗon alaka o fokkiti si wona e halakuye amma si o ɗetti qur'ana e sunna o wari ɗum ɗo yeeso makko kanko neɗɗon o ɓorni ɓoggol ka dande makko o fiɗi e ɗiɗo ɗiɗi tawi ko ɗiɗo woni mo e ɗowde ko sikke ala kanko neɗɗon ko laawol yahaygol ngol ka allahu azza wa jalla o woni yaademo ɗum allahu wi la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli wata o wonu yeeso deftere allahu nde woni ndeɗo qur'anare waɗon nde ɓaawo moɗon wata o wonu yeeso sunna nelaɗon alayhi salatu wassalamu waɗon mo ɓaawo mum ɗum abdoullahi ibni abbasin radiallahu anhuma ɓe maaki kafirugol on aya la taqulu khilafa alkitabi wassunnati wata o wowlu ko lundi kon deftere allahu nden e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam si tawi hawri on jooɗike ko bolonɗa on woni wallinde sharia wata on joɗɗi nder ton sharia mo tawata himo lundi deftere allahu nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kala shariyaji ɗi ɗettoton siɗon faala yo hoɗo moɗon ngo yaaru yeeso hiɗon faala yo yimɓe moɗon ɓe yaaru yeeso ɓe towa ɓe tedda haray wakkile kala golle ɗe watton ɗen ɗe yaada e deftere allahu nden e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam tawa shariyaji mon nden o wallinta ko lundi ɗum ɗo imam al-qurtubi ɓe maaki rahimahullah mana si innama wonde la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih ɓe maaki mana muɗum ko la tuqaddimu qawlan wala fi'lan ala qawli llahi wa ala qawli wa fi'li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kama imam al-qurtubi ɓe maaki wonde mana o wata on ardin konngol wata on ardin gollal e dow deftere allahu nde wata on ardin konngol wata on ardin gollal e dow maako nelaɗon alayhi salatu wassalamu e gollal maɓɓe ngal kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam kono hande sen taskike en tawayno fanɗi e meɗen memminayɓe muradu ɓe inna yiltitoɗen daren ko honno nelaɗo meɗen on gerduno sallllahu alayhi wa sallam nono fanɗi e men bal yimɓe men si tawi arindirani jama on ko maɗɗi kon ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko jogiti kon komin en marno aadaji kono min acciɗi ka amen min ari min tawdi on e goɗɗi en golla e hoore ɗin ɗon kono amma wi'ugol wonde haray min ari ka moɗon deftere allahu nden e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ko ɓangini ko yehen e hoore ɗum ɗon ɗum ɗo no fanɗi yimɓe wowlayɓe ɗum bal yimɓe ɓe tawata ko wowlayɓe ɗum ɓen ko ɓuri heewde si ɓe wowloyi ɗum ɗon e nokkeli goo ko nokkeli ɗi ɓe ŋiñete nokkeli ɗi ɓe aybinte nokkeli ɗi woɓɓe goo ɗayete hay konko naɓunoɓe tawana fi dey hiɓe wowli ko lundi diina allahu kanko ɓaawi ɓe inni yaren ko allahu tabaraka wa taala tabintini kon ka qur'ana makko e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalamu no laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal